ताइबंग पाल असिदा हिंगलिबा मियोइबा हाइबा कांगलुप असिगी ख्वाइदगी मरु ओइबा तंगाई फदबा मदी हिंगबगी हक हाइबसिनी हक असि फंगनबगीदमक मालेमगी जाति नत्रग कांगलुप कयागी मरक्ता मुक्नब कया थोखरे ngasi maksu lepa leitana thokli कांगलुप अमगी नत्रगा मियोइबा अमगी हिंगबगी हकपु अतोप मियोइ नत्रगा कांगलुप अमना सिंगनरकपा तारबदी मुक्नब थोरक पाइबसी पुवारीना सकीनी अमरोमदा हिंगबगी हक्की मतांगदा जाति कांगलुप सिंगी मरक्ता मुक्नबगी मथक्ता मियोइबा अमगी मसादा हक्सांग वाखलगा मुक्नरक्तुना पुंसी त्यम सिंगनरकपगी थौदोक कयासु थोक्तबा नत्ते असुगुम सिंगनबा असिना ममल यामलबा पुंसी कया खंगु थक्ता लोइखिदुना इमुंग मनुंग अमदी खुनाइगी ओइना अचौबा मांगजबा कया थोक्ली मुक्नबा असिना मयाइकाबा निसादा लाइचुरबा पुंसी ओहेलक्तुना पुंसीगी ममलबु करिसु लैतना खलई आकाशवाणी इम्फालगी पाउकांगबुना लेप्तना संदोक सरिबा थौरम मिकअप थोकलसिगी अहुमसुबा तांकक्ता ngasi पुदुना लाक्चरी मयाइकाबा चिंजाकना थोहनबा अमांगबसिंग हंथाहनबा हौखिबा मतम खरा असिदा लमदम असिदा मयाइकाबा चिंजाक सिजनबगी सैथेंगसिंग तोंगान तोंगानबा सकलोनदा सागोन अदुना लाक्ली तुंगी युम्बेरल ओइगदोरिबा नहारोलसिंग मरु ओइना इनखलक्लिबसिंगना मयाइकाबा चिंजाकता हैनखिदुना खुनाइदा सैथेंग कया पिरक्ली महि मसिंग हैरबा मसागी सेंथोक लैतबा मियोइ कया अमा पुंसिगी अवा सैथेंग थेंगनबा ngamdabadagi निसादा लाइसुरक्पा याउरी अदुगा अमरोमदसु मसागी सेंथोक लंबी फजना लैरबा मियोइ कयासु निसादा लाइसुबा कया याउरी लेरक खुलक लम्हांग तुरेल मपालना चिंगबदा इंखलक्लिबा नहारोल कया यू थकपा ज्वार सानदुना मतम लेनबा मदी खुनाई असिग चना कांगलोंदा अंगकपा फंगना सोक्सिनबा उरक्ली मसिगी महिना खुनाई असिगी मनुंगदा युम पानमिन्नरिबा नुपा नुपीगी मरक्ता अंगक थौदोक वाथोकसिंग थोरई नुपा सिंगना मयाइकाबा चिंजाक सिजनदुना ओटपा नैबा कया खना चैनबा अमना अमबु नुंगसिनदबगी वाथोकना खुनाईदा काइबा कया थोरई मसिगी चनैनबा यंगहै उहैद्रबा थौदोकसिंग असिबु खरा मखै नाथैबा ngamnaba lamdam masigi nupi oibisingna lanjang changsinba haurai मयाइकाबा चिंजाक चाबा थिंगबगी थबक निसाबन सेमबा हौरक्की नेशनल रिसर्च सेंटर मणिपुर फोंगबा लाइरिक मैरा पाइबिदा असुमना इरी इंग कुमजा 1975 डिसेंबर की तांग 30 थोकिबा थौदोक अमदगी निसाबन इहौगी लुप सेमबा हौकी कक्सिंग खुलेन पार्ट 1 की मनुंग चनबा तुरेल अवांग लेकाइद लैबा यू योनफम बेंदर अमदा नुपी अमना यू थक्तुना लैरिबा मागी मपुरोइबबु कौबा चलुबदा यू योलिबा नुपा अदुना नुपी अदुबु ngakthi chaptuna tamthina phuraki नुपी द खुद थाई हाइबगी पाउ तानरकपदा मियाम हौरकी अमदी थौदोक्तुगी मखा ताबा ओइना नुपी सिंगना हौदुना मयाइकाबा चिंजाक थिंगबगी अकनबा खोंजंग चंगचिनबा हौरकी अहानबा ओइना फमखिबा निसाबन लुपकी अहानबा प्रेसिडेंटना खेत्रिमयुम अचौबी देवीन ओइखी अदुगा लुप असिगी सेक्रेटरीना एन मधु सिंगना ओइदुना नुपा नुपी पुन्ना सेमिनकी मसिगी तुंगदा सुरकलिबा मैरी असिना मैवाइरक्तुना लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा निसाबन लुप सेमबा हौनरक्की निसाकी मायुक्ता नुपी खुनाइगी अकनबा इहौ लाखी मयाइकाबा चिंजाक चाबा मसुंग सिजनबा थिंगनबा होनबगी तोंगान तोंगानबा पांबैसिंगी मनुंगदा हार्म रिडक्शन हाइबदी मयाइकाबा चिंजाकना थोहनबा याबा अमांगतासिंग हंथाहनबा सिसु अमनी पांबै असिगी मखादा मयाइकाबा चिंजाक सिजनरम मियोइसिंगना खुदक्ता मयाइकाबा चिंजाक अदु थादोकपा ngamdrabasu हक्चांग सोहलोइदबा मवोंगदा मदुगी सांग खजिक खजिक हंथना फंगनदुना मखोइबु महौसागी इसेल पुरकनबा होनबनी हार्म रिडक्शन असिगी मतांगदा फोंगदोकलदुना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एनजू उतमना आकाशवाणी इम्फालगी पाउ कांगबुदा असुमना फोंगदोकली मयाइकाबा चिंजाकना समाज असिबु मांगहनबा याबगी फिबम लाखपा मतमसिदा अखोइना तोंगान तोंगानबा लालोंग येंगकपदा डिमांड रिडक्शन हाइबदी सोसाइटी सिदा ड्रग पो अपामबा लहनदबा सप्लाई रिडक्शन अखोइगी ड्रग सी
marang kaina phanghandaba haibasigi mathakta akhoi harm reduction drug na thohanba yaba amangata singdubu hanthahanba haibasisu yamna maruiba lalong amani aduna harm reduction si karino haiba matamda khoina yamna samlapna haiba yarisi drug si mana khudakki oina thadokpa ngamdragasu masada hena so oidaba mawongda sijanaraga masada magi family da maru mapangda amadi kairo lekai sagai na taida akaiba pidaba moida asoyangam thokhandaba mawongda leiba du khoina harm reduction na samlapna lawba yai Mayaikaba chinjak yu kani ganja ama hekto oiba yai masi addict oina addict chuna nutigi sijannaramaba misakama khangtha thadu haiba matamsida mangonda yamna luna thokpa yai aduga mana thadokke na khalluraga chu masidagi madu khangtha thadokpadagi magi hakchang nungairakta tumba yarakta lengba thinba chikpa torokpa sidagi ma se kiraktana amuka chaba dum hogiba masi yawba yai adagidi drug treatment center da leiruraga doctor tanaruraga masi chaba si ture na khallaga su karigumba amadagi mamanabajing thengnabadagira natraga magi hana chagibagi ningjangakna nongma charudana sumaina amuhana chaba hogiba mayamna relapse harise sumaina chaba hobagi chang chudum yamna wangi aduna sigumba mayam se yengakanda khudakki mana thadokpa ngamdragasu masada leikaida imung manungda miyamda akaiba piroidaba mawongda atopa hidak amana mahut sillaga sijanabasibu isam samna harm reduction haina khoina khangnaribasini harm reduction si akhoi mijam yamna khangba laina ba hekta piba yaba example hairagadi churup yamna thamba mi amana masi churup thadokke haina honarakpa matamda magi nongmada churup 10 ga thamba 15 ga thamba kangbu sina churup thadorakpa matamda khangba ngamdaba churup thakningakpa phaurakpa matamsida madu menjannaba haina hojik e-cigarette haina ma puthoibasini e-cigarette sina mangonda masada manghandaba heli magi kaduda leiminaba mida sokhandaba heli adu magi churup thakningbagi khangba ngamdaba su kokhanba ngami matam khara mana churup si pura thadokpa ngamdringaida e-cigarette na mahut sinbase masi harm reduction gi yamna khwaidagi laiba khudamni harm reduction tawraga masada samajda miyamda kaidaba mawongda matam khara hidak mahut silaga dose handaraga sumaina laibasi masisu afaba layeng makhalamani adubu final goal sidi kari oigadamno hai matamda aisi Mayaikaba chinjak pura thadokpa haibduni matam kharagi harm reduction treatment da leijaraga su aisi masi Mayaikaba chinjak se pura thadoaga normal life ta halakpa haibasina koigi final goal oigadabani ing kumja lising ama samapan marifugi mamangdagi lamdamasida mapandagi pusilakpa anaubu makhalgi Mayaikaba chinjak heroin number 4 seasinarakpa madi serins punna kapminnabagi thawong kaya thorakki masina maram oiduna Englishing masamapan marifutaragi February da Manipur da ahanba oina ICIB-AIDS chandorakpa thengnaki masigi tungda maru oina mapandagi pusilakpa pharmaceutical drugsing spasmoproxybon Nitronium 10 N10 na singbasi hana sijanaramba drugsingdagi herna laina amadi cell changdana fangbana naha oiriba singna paktakna sijanaba haurakki adumoinamak narcotic drugs and psychotropic substances NDPS Act makhada pharmaceutical drugs singasi doctor gi ayaba yaudana sijanaba thinkibadagi atopa psychoactive substances world is yours WY tablet natraga yaba tablet crystal ice na singba tongan ba methamphetamine yaw Mayaikaba polamsing hojik su miyoi kayana sijanari hairiba tablet singasi Bharat ke yumthang nariba Myanmar amadi Thailand lomdagi rajya sida pusilakpani heroin number 4 da laishuraba miyoi gi masing suhengalaktuna makhoina yetum serins waina duna kapminnabadagi ICIB-AIDS sandorpagi sang khawang wangkalaktuna Bharat ki rajya singi marakta Manipur asi laina asina sathina su allaba lamdam ama oirakki oirakliba phibamasi lakshinna bohanabada chawnu khudong chadaba kaya thengnaki English samapan marputaragi sahi paringasida Manipurda ICIB-AIDS sandorapagi sang apunba drug kapa misingi sada yangkhaigi mathakta leirammi ICIB-AIDS asi heroin number 4 kapa miyoisingna makhoigi nupisingda amuk sandorappadagi makhoina pokpa angangsingda makha tana sandorakpa horakki hojik phawbada Manipurda ICIB-AIDS ka sagonaduna pokpa angang lising ani gi mathakta laikre
असिगुमलबा लूरब तानफम असिदा राज्य की मेडिकल डायरेक्टोरेट की मखादा एड्स सेल अम लिंखत्तुना सैथेंग असि थेंगनबा होरखी मतम मदुदा HIV एड्स की टेस्ट तौफम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खक्तद लैरम्मी लायंगबगी पांबई निंगथिना लैत्रिंगै ओइबना मियामबु भाप ताहनब नत्तना थोइदोकप पांबई अमत्त लैरमदे अदुबु मतम मदुगी मणिपुर लेंगाकना इंग कुमजा लिसिंग मसमापन मरफुतरा तरुक्ता मंत्री मंडल की मिफम वारेप अम लौदुना स्टेट एड्स पॉलिसी सेमदुना चटनबा होरखी मणिपुर HIV एड्स संदोरप थिंगनब होनबदा मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी मैक्सना अचौब थौदांग लौदुना हार्म रिडक्शन की पांबईना मयाइकाबनी साद लाइचुरब मियोइसिंगबु वाखल तहनब अमदी लायंग चथरकपदगी हौजिक्ति मणिपुर लैना असिना नाब मिगी मसिंग सिंथानिंगाई ओइन हंथरकले मसीगी मतंगदा मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी दा जॉइंट डायरेक्टर ओइरंबा डॉक्टर मोंगजम अभिरामना आकाशवाणी इम्फाल की पाउकांगबुदा असुमना फोंदोरकले मणिपुर दा निशासीनबा अमसुंग HIV संदोप थिंगनबगी मेथड से मसी लोकतना लाए अदो हारिबसी हौजिक मणिपुर की ओइना अखोई अवेयरनेस की लेवल सिसु याम वांगे हना अखोई की नेशनल की सर्वे सिदा अखोई मदुमसु अखोई उ फंगे ड्रग यूजर्स की मरकता हौजिक 8.5% स्वाइदा हंदरैसी अतोप रूट तदी असुगमतिक फजना अखोई हंदगरे बिजुम खंगे ममादगी मसादा संदोप पैसांग सिमसु हंदरे HIV पॉजिटिव ब्लड कापुबदगी मी खरगी मी चनी चहुमुकी अदुमाइना रेकॉर्ड से अदुमाइना लैखरे अदुबु हुजिति ब्लड अखोई मी अयाम सेंसिटिव ओरे थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन अखोई HIV संदोप सिकी रिपोर्ट से हुजु फोगे अखोई अनौबो ओइना उ फंगद्रे हाइतारे हाइरिबा हार्म रिडक्शन से यामना एनवायरनमेंट फ्रेंडली ओइबा इकोनॉमिक फ्रेंडली ओइबा फिजिकली अदुम एक्सेप्टेबल ओइबा मेंटली एक्सेप्टेबल ओइबा अदुम मेथड अमा खंगे हार्म रिडक्शन इज अदुम हार्म रिडक्शन से असिदी वर्ल्ड की ओइना एक्सेप्ट तौबा मफम खुदिंग के एक्सेप्ट तौबा अदुगा सेंगना लाइफ फबदगी मणिपुर दा याम ngaliंगैदगी हाइतारे HIV सी संदोपा हौरप मतमदुदा याम नौना अखोना अप्लाई तौबसिना मरम ओरकांदा मणिपुर से मतमदा एड्स कैपिटल ऑफ इंडिया हाइजरमगसु ngasiदी अखो याम फजना HIV संदोप थिंगबा ngamgre तौबदबो अखोसे याम लाइक थीबमना अखो स्टिल ड्रग रूट अमा ड्रग की ट्रेड रूट अमा ओइबा अदुगा हौजिकसु इवन मणिपुर से पॉपी प्लांटेशन कयाम थाबा अदुगा इवन हौजिकती मणिपुर ड्रग सुंबगी फैक्ट्री फावबो लेसलपा सिना मरम का अखोसे हेक्तमक अखोगी इंडिया की मनुंगदा वर्ल्ड अखोगी HIV एड्स की मैप सिदैसदा मणिपुर की मनुंगसे अदुम पक्तना लेरिसि करिगिनो हाइतारि सुगुंबा फैक्टर मैम सिंसिननी अदना मिपुम खुदिंगना मरोना पेरेंट्सिंगना इचा सिंसी ज्ञान ताहनबा अदुगा करिगुंबा इचा सिंसु करिगुंबा हाइबा हैनबिसिदा निसागे हैनबिसि सम खितारगदि ngaliंगैदा मोइबु रिफर तौबिबा सोशल वेलफेयर ना हांगिबा सेंटरसिंग अदुगा मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ना मणिपुर की हेल्थ डिपार्टमेंट का लोइना रकन हांगिबा अदुगुंबा इंस्टीट्यूट अदगी हॉस्पिटल अदगी PAC CAC मैम सिंसिदा पुबिरगा अगांसिंगसी अखोई नौरिंगैदा अखोई सेमदोहनबा अखोई मियामना हेना इनिशिएटिव लौबिबा मथौ ताय हाइबा वफमसे इथमजनी भारत अमदी सखुलबा तै मालयम गी लेबाक सिंगी अखंग अहि सिंगना कन्न होनरबसु मयाइकाबा चिंजाक लाइचुरब मियोय सिंगी वाखल अमदी लमचत असि खंगनबा थिजनबदा इराई लाइदबा अमदी ओइरी लेबाक असिदा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट लिसिंग मसमापन मरफु मंगागी मखादा पुलिस अमदी मसिगा लोइनना चटलिबा लोइसंग सिंगना मयाइकाबा चिंजाक ललोनबा अमदी लोइनर ममियोय कया लेप लैतना फागतली इंग्लिसिंग अनि कुन्न फोंखिबा नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना NDPS एक्ट लिसिंग मसमापन मरफु मंगागी मखादा मियोय लिसिंग हुमफुरोम फाखी मसी हौखिबा सही तरागी ममांग यंगनबदा सरुक अनि थोकना हेंगतखी मसिना लेबाक असिदा चटनरिबा मयाइकाबा चिंजाक मियामदा फंगनबा मी खक्तमक फानबा होनबा असिना मयाइकाबा चिंजाक सिंदा हैनख्रबा नत्रगा लाइचुख्रबा मियोइसिंबु महौसागी पुनसिदा हलकनबा होनबदा कयामुक यामना mateंग पांगलिबगे हाइबा वाहंग कयाम थोरक्खी एक असिना मयाइकाबा चिंजाक ललोनबगे हौरकपम थिदोकपदगी लनाई ओइना चाबा मियोइ फाबगे चांगना हेना वांगबा थेंगनखी जाति की थाकता मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ना इंग्लिसिंग तरामापन पुथोप रिपोर्ट अमदा मयाइकाबा चिंजाक लाइचुरब मियोइसिंग लायंगबगी चांगा लायंगदबगी चांगा असुकी मतिक खेनब थेंगनखी मसिगी तुंगदा अखंग अहिसिंगना कुपना खनरगा लेबाक असिगी ड्रग की थौसिल असि आइन की mateंगना दंदी पीबा फाजिन पुनसिनबा कक तौदना चिंजाकसिंग असिदा लाइचुरब मियोइसिंगबु महौसागुम अफबा लंबिदा पुरकनबगी थौरांगसिंगी मरमदा खनब हौरक्खी
अनौब ड्रग की थौसिल असिगी मनुंगदा मयाइकाबा चिंजाकता लाइचुरबसिंगी पब्लिक हेल्थ अमदी हार्म रिडक्शन की थौरांगसिंग पाइखटपसि यामना मरु ओइरक्खी मणिपुरदसु मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी मैक्सना मयाइकाबा हेरोइन नंबर 4 सिजनबा अमदी मसिदगी थोरकपा HIV एड्स कुंबा तमथीरबा लैनासिंदगी ngaktoknaba lawriba thawdangsing thoidokna singthaningaini सोसाइटी असिना वाखल तामिनबगी थौरम कया पाक्सना पाइखलकपदगी ड्रग कापसिंगना वाखल तारक्तुना यतुम सेरेंस वाइनबा हंथरकपदगी मणिपुरदा HIV एड्स न नाबगी चांगसी मयाइकाबा निसा सेरेंस सिजनदुना काप अपुनबा मिसिंगी चाद 63 फावबो यौरुबादु तपना हंथरक्तुना चाद 94 अमसुंग चाद 139 दा मथंग हंथरक्की हौखिबा इंग कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोइद फोंखिबा ख्वाइदगी नौबो रिपोर्ट मणिपुरदा हेरोइन नंबर 4 याउना मयाइकाबा चिंजाक सिजनबा सिंगी मरक्ता HIV पॉजिटिव ओइबगी चांग चाद 9.5 दा हंथरक्ले अदुबु मसिदा अखोइना पेंथोक्तुना लैबगी मतम चाद्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतुंग इन्ना HIV एड्स लाक्सिननबगी दमक चाद 5 गी मखादा पुरकनबा होनबगी तंगाई फदबा लैरी हाइरी हिरम असिगी मतंगदा मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी मैक्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओइदेबी हौबम रोशिताना आकाशवाणी इम्फालगी पाउकांगबुदा असुमना फोंगदोरक्ली Manipur State AIDS Control Society na nakogi National AIDS and STI Control Program asi Manipur de implement tawduna lakli program gi data gi matungina Manipur ki HIV AIDS ki prevalence asi wang leiri adult prevalence da country asi the third highest ni Mizoram ga Nagaland gi mathangda HIV की prevalence असी एकोइना high risk group हाइना खंगनरिबा injecting drug users, female sex workers, MSM अमदी transgender migrant workers, truckers हाइरिबा सिंसिगी मरक्ता खरे हेना prevalence वांग लेबिगी मरमना नाकोना मसी address तौनना हाइदुना program में हम पाइखलक्तुना लागली मणिपुर दे injecting drug users सिंग दा HIV की prevalence असी 1997 दे peak ओइरिंगई मतमदा 76.9% नी अदुबु targeted intervention program asi paikhalakla matung hojikti decline tawruptuna 8.84% ta hantharakle adubu hana degi khara makai hantharakla basu hojiksu adumak wang leiri nakona 2002 degi harm reduction policy asi injecting drug users singi marakta HIV AIDS transmission prevent tawnabagi strategy ama oina national AIDS control program gi phase 2 degi paikhalakpa horakhi अदुबु मणिपुर दि हार्म रिडक्शन अप्रोच याउबा HIV AIDS पॉलिसी इंडिया की मनुंगदा अहानबा HIV AIDS पॉलिसी लेबा स्टेट ओइखी मणिपुर स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी ना इंप्लीमेंट तौरिबा NSCP फेज 2 की हार्म रिडक्शन प्रोग्राम असी की मखादा पीरिबा सर्विस कंपोनेंट सिंग अदुदी काउंसलिंग बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम STI ट्रीटमेंट रेफरल एंड लिंकेजेस ना चिंगबा सिंग असिनी हाइरिबा सर्विसेस सिंग असी नाको की टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट तौरिबा NGO सिंग द फंगनी NSCP 4 लाकलबा मतुंगदा मेल इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स सिंग की स्पाउस सिंग रिच आउट तौननबा फीमेल आउटरीच वर्कर्स की स्कीम अमदी स्कीम फॉर इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स न चिंगबा सिंग अनोबा सर्विसेस सिंग असु हपकलकले ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी प्रोग्राम असिसु 2008 तगी हार्म रिडक्शन सर्विसेस की कंपोनेंट अमा ओइना इंटीग्रेट तौबा होखिबनी OST प्रोग्राम द पीरिबा हिदांगना बुप्रेनॉर्फिन नि हजिक हौसिकसु मैक्सना नाकोगी हार्म रिडक्शन प्रोग्राम असी अदम इंप्लीमेंट तौदुना लेरी लोइसलकपता अहांगना अखोई की इनखलकलिबा नहासिंगदा मयाइकाबा निसा सिजननबीदनबा हाइजरी अदुगा हौजिक सिजननरिबा सिंगदना एक्सपर्ट सिंगी मतेंग लौबीदुना निसादगी थादोकनबा होनबियु HIV STI हेपेटाइटिस न चिंगबदगी वाक्थोक्सी हक्सांग फना लैसी हक्सांग फबा अफबा खुनाई अमदी ड्रग्स फ्री ओइबा मणिपुर अमा सेमबदा पुन्ना थौदांग लौमिन्नसी साना खोनबा अमदी कलागी लमदा लेबाक असि खक्तदा नतना मालेमगी मफम कयादा सक ताकलेबा लमदम असि अमरोमदा मयाइकाबा चिंजाकता लाइचुरबा मियोइसिंगी मसिंगना तपना हेनगलक्तुना राज्य असिगी इज्जत की अचौबा वाहंग अमा ओइरक्ली मणिपुर असी युमलोनरिबा राज्य अमदी लेबाक सिंगदगी मयाइकाबा चिंजाकसिंग लाइन पुसिलकपना अतोप राज्य सिंग येंगनबदा साइको एक्टिव सब्सटेंस सिंगदा लाइचुबा अमदी HIV की लोइनना हिंगलिबा मियोइ कया लैरी मसिगी मथक्ता मणिपुर की चिंगी मफम कयादा पॉपी पाम्बी पाक्सन थारकपमदी मयाइकाबा चिंजाक फाव सुंगबो यारकपदगी फिबम असी लुबा हेनगलक्ली मरम असिदगी मणिपुर लेंगाकना वार ऑन ड्रग्स लाउथोक्तुना अकनब खोंजंग संगसिलक्ली Ministry of Social Justice and Empowerment Fongba Magnitude of Substance Used in India listing ni taramapan gi report amagi matung inna opioid
opium amadi heroin singba khwaidagi sizinaba rajyasingi manungda Manipurna manga subu mafamda leiri. Sada kunitoi dasmik mari henna yu thakpa amadi sizinaba miyoi leiduna rajyasina nipan subu mafamda leiri amasung ganja sizinabagi changna sada ani dasmik nipan oiduna tara subu mafamda leiri. Tungi yumbirel oigadoriba naharol kayagi punsi ngasidi phaglang marina khajinba kaagi manungda kana amata unadana yata aduna leinaba yauri. Khara amana ukhong wakhong da phamduna leirak khulakta miya marakta haifam tawpham khangdana aningba apamba phongdokpham leitana leinari. Amaromda ingkumja lisingani taramanga da United Nations na phongkiba Women Who Use Drugs in Northeast Indiana lamdamasida leiriba nupi singsu Mayaikaba Chinjakta hainaba amadi laisubagi sang wangkhalakpagi mami tari amadi makhoida sohanba yabagi sang asi nupa singdagi hena wangna lei hairi. Laingakna paikhatpa thorang loijing loya amadi manung hanjinna leiba chingi lamsingda yaubada wabagi khudong chadaba singsu report asina palli. Haujik Mayaikaba Chinjakta laisuraba miyoi singbu mahausagi iselda nahongnana miyamga punna sapminnanaba layeng chathaba bhap tahanbagi tangai phadaba leiri. Matam sangna Mayaikaba Chinjak charaklaba masung sizinaba singbu khudakta nisadagi lapthok hanba haibasi araiba natti. Masigi maru oiba maramdi miyoi adugi wakhal amasung hakchangna Mayaikaba Chinjak yaudana hanagum pukning leitana leiba ngamdaba shini. United Nations Office on Drugs and Crime UNODC amadi malemda leiriba tongan balaibak singna harm reduction asibu Mayaikaba Chinjak chaba amadi sizinabagi chang hanthahanba anaubu thorang ama oina sizinarakli. UNODC gi matung inna harm reduction asi Mayaikaba Chinjak makhal kaya adu khangdoklaba matungda charam leba changdagi doctor amasung psychologist singa tanaraba matung khajik hanthahanba chang naina counseling tawba amadi haksangi kayat singda sohaliba du chang naina yangthokpa haibani. Harm reduction gi wangu londe miyoi amana charam liba Mayaikaba Chinjak adu afafata yengdana akhang ahisingna khudakta kakhattaba amadi miyoi amaga khenabagum makhoi gi aningba masung apamasu khenabana asiguma kaya asi kupna yengsinduna layengbani. Masigi pandamde taithokpa thadokpa koklaroi haina khanaruraba Mayaikaba Chinjakta hainaruraba miyoi kayabu lamdam asida nauhongnana amuk haurakpham udana thekna khoina harau mathoi kaduna cheleba turelgi aruba ichelda amuk hanna tilhanduna mahausagi punsida hanjanlhannaba hotnabani. Harm reduction asi haurakpada ICIB na pirakpa sapu amadi sandokpa thingnaba amasung sirin sizinaduna kapa Mayaikaba Chinjak sing sang hanthahanbani. Adubu atopa Mayaikaba Chinjak sing sizinabagi maramdasu thokchilasi chanahanba haurakki. Mayaikaba Chinjak psychoactive substance singbu sizinabadagi thadokpa pamba amadi thadokpa ngamdaba singbu nathai handuna harm reduction na afaba maikaida puraknaba honari. Manipurasu Max ki makhada lanai NGO singa khuchamnaduna Mayaikaba nisa kaplamba miyoi singbu buprenorphine tablet pijaduna singlida kaplamba adu tapna tohanduna laichuraba miyoi kaya mahausagi ichel purakpa ngamkhrai. Masigi matangda Manipur State AIDS Control Society Max ki haujik DD Prevention Officer oiriba Dr. Subir Ningthaujana Akashbani Imphal gi pau kangbuda asumna phongdokli. Riak kana Max na tawraga India gi ahan boina needle syringe exchange program hauki 1990s ki lorak padwai gi masida koina HIV ci transmission mi amada HIV transmission yamna anthan ki aduga maga akoigi transmission manaba hepatitis B C jo do masana do manda wata bani needle sharing ci tawdraga di hida ci kapa matamda overdose ki changju yamna wange kaigino habadi madi I da changraga direct effect to pan manina kapadagi chabo romda onthora agadi harm reduction makhalama oire aduna akoina injecting drug use se sidagi oral substitution romda puthorapa matamda user singji hana psychological assessment counseling awareness mayama piraba matungda moisi kapiba heroin opiate singsi gi mahutta oral haibadi chinda chagadaba akoigi buprenorphine natraga methadone romda pusalei buprenorphine china ayamba manipur sizinai methadone di rims ki oral substitution therapy clinic ta khatang phangi buprenorphine di manipur gi district khuding makta hojik max na buprenorphine je piraga partner NGO sing
adagi government na run tawbada rims jenems na chingba hospital khara adagi private hospital khara sida akhoi OST center aina lei masida akhoi counselor leini adagi magi supporting staff mayamna tawraga adagi doctor leini moigi OST se pizaraga akhoi user sing se street drug tagi puthораga hojiki buprenorphine haibasidi legal drug ni dose khangi side effect khangi adagi magi overdose satpa na chingbagi chang se yamna nemi OST the seasonal dose da overdose satningai sungai leite sumaina tawraga counseling piraga adagi akhoi user sing ji masa da su yam soktaba akhoi OST da pura aga user se thambanga magadi harmful effects in haitare masi hantharaga masi akhoi socially productive oiba member ma ohenba sini pandam je aduga ultimate pandam di masi hidak se sum dose sum pikna piktalaga drug se sizina handabane manipur da akhoi buprenorphine therapy si na main harm reduction oi awareness sisu harm reduction makhalamane na lojai aidi OST center se max ki makhada loina lei OST da seasonal buprenorphine se max na loina supply tawrine district kudingi lei adubu masi government setup ta khatanate targeted intervention NGO sing sigi through the OST center sing je thamaga moigi through the pibane harm reduction na Mayaikaba sinjak sing seasonariba mioi masada natana imung manung amadi naknaba mioi sing da piba saphogi sang hanthanaba hotnari thorang asi Mayaikaba sinjak sing seasonaba thingnaba sel yamna changdaba madi oithokpa yaba lambi amani haina malemgi leibak kaya da paikhat narakli Mayaikaba sinjak talai churaba mioi singna khajiktang soibada chaiduna talaibagi mahutta makhoina afaba thabak masa ama torukpada imung manungi mioi sing amadi naknaba mioi singna pungning thogat piba tangai fade makhoibu imung manung amadi kairol laikaina hanthana yengbiroidabani madugi mahutta makhoibu pungning thogat pigadabani makhoibu ningthina loina birabadi mahausagum aruba ichelda punna saminaba ngamlakkani Mayaikaba sinjak saba madi seasonariba mioi singbu laina amana narba mioi gum khanbiduna minungsi thaujalga loinana nungsina loina biduna makhoibu afaba maikei da lamjing birabadi nongmadi khunaigi mahausagi iselda halaktuna makhoina iramda masibu hena sakhut hanbada thaudang yaba ngamlakkani matang asida Akashbani Imphal gi ipau kangbuna leptana sandok chariba thoram Mitkap Thoklasi gi ahum suba tangkakta Mayaikaba Chinjakna Thokhanba Amangbasing Hanthahanba loijare thoram asigi aiba Heirangkhonjam Bhavan thoram puthokpa Thokchom Jogendrajit lanthok sakiba Ngangom Kiran poison ne chari ba punna ma poison ne you churu kwa khaini makhal amagi hune ikhang khang na bawari ni patti hai bai sawi nu